Jerry and Malu Mercado, Zenny Batak de la Cruz, Jasniel Guevara, Miss Corazon Nicdao, Cambeda Ringcarelang Familia. Para king special intention ng Mayor and Mrs. Eduardo de Mandato, Councilor Ron Dungca, Miss Ria Cruz, Councilor Lucky Labong, Rene, Anita, and Ann Crisanti Palo, Encarnacion Bernardo and family, Jessie Salak and family, Ricardo de Jesus Manalansan, Aina Cabrera, Arlene Saminig, Arnel P., Baby Tamayo, Baby Tayaw, Bondok family, Kalalang family, Charles Cabalya, Charlie Senson, Chenny Puno, Cherry Vital, Chloe Pangilinan, Christy Senson, Claire, Chloe Puno, Constancia, Davsu family, Edwin Rabel, Elena Lansang, Elma Tolentino, Eralyn Pasamonte, Hazel Natividad, Joel Calma, Jenny Valencia, Jeron Cabrera, Jervis Bundalian, Jing and Percy, John Mark Cabrera, Jonah Pineda, Julie Malig, Kay and Benjo Soco, Crisel Sibug, Labong family, Lani Di Mabuyo, Leo Cueto, Lou Macabulos, Lourdes Esteban, Lynn Limpin, Mark Pangilinan, Marian Briones, Marites David, Mark Navarro, Mark Dopale, Mary Ann Navarro, Mel Pineda, Nakaguchi, Nick Dao Puno, Pare Family, Pines Canlas, Reden Lansang, Relly Cabrera, Rio Ros Ducot, Romalyn Gomez, Romero Family, Ronquillo and Ducot Family, Rowena Magkaling, Ruth Ann Briones, Santos Family, Zoe Puno at Aina Cabrera. Para king birthday dari Girly Banal, Ronel Gutierrez, Francisco Gutierrez, Judith Buchu, Rosana Evangelista, Mark Christian Di Mabuyo, Ashley Dopale, Bel Sanchez, Brenda Nakpil, Cecilia Pineda, Jevren Manalo, Jonalie Rivera, Judith Buchu, Ron Dumanais, Rose Evangelista, Rowena Lim, Sachi Nakpil, Shenen, Ashley Dupale, Bel Sanchez, Brenda Nakpil, Cecilia Pineda, Jevren Manalo at Jonalie Rivera. Para king quick recovery dari Maria Baluyot, Marcelina Gan, Adolfo Chongson, Carmen Ronquillo, Dines Melodich, Drew Benedict Guerrero, Edilberto Hoveliana, Erlinda Salunga, Esther Belarmino, Grace Pascual, Janet Dampil, Jordan Pasamonte, Luz Santos, Luma Cabulos, Pablo Tolentino Sr. at Ryan David. Para king Kaladwadari, Rosario at Remio king karelang death anniversary, Mark Anthony king kayang 9 days, Gaudencio, Lucia, Manuel Sr., Milagros, Ruben, Arturo Sr., Marisa, Emeteria, Leonor, Noli, Edwin, Gregorio Jr., Brigida, Romeo, Rogelio, Gloria, Andrea, Silvestre, Anapileta, Romar, Florencia, Filiberto, Valentin, Macario, Efren, Rita, Buenvenido, Eugene, Mamerta, Siriaco, Ayoropino, Faustino, Felix, Juan, Sixta, Agresina, Pedro, Rosario, Herminio, Arsenia, Eduardo, Maria, Enrique, Aris, Isidro, Moises, Ariel, Amado, Emerenciana, Alegria, Aurora, Domingo, Desider, Ramon, Tatang Mau, Javier, Rodrigo, Melquiades, Arthur, Simon, Victoria,
Adelaida, Agripino, Ageda, Alejandro, Alfredo, Annalyn, Anelia, Angel, Angelo, Anita, Anselmo, Antonia, Antonio, Apolonia, Arlene, Arnulfo, Asuncion, Aurea, Aurora, Benedicto, Benigno, Bidang, Candida, Carmelino, Carmelita, Caroline, Carolita, Cesar Senior, Cesario Senior, Charles, Siriaco, Constancio, Crescencia, Cristita, Divina, Domingo, Eduardo Senior, Epifania, Efren, Elaidia, Ernesto, Estela, Eudocia, Eusebio, Faustino, Fe, Filimon, Felicidad, Fermina, Fernando, Filomena, Francisca, Francisco, Fred, Gemma, Hener, Generoso, Gertrudo, Godofredo, Gonzalo, Hilario, Homer, Irene, Jaime Senior, Jeff, Jan, Jose, Josefa, Juan, Juana, Julian, Julieta, Lane, Lester, Liberato, Ligaya, Lionel, Lucrecia, Luz, Lydia, Maria Teresa, Magdalena, Mamerta, Maria, Marieta, Mario, Maximo, Melanie, Melanio, Milagros, Moises, Nelson, Nestle, Nicasio, Noel, Norma, Normelita, Numeranio, Ofelia, Pacifico, Pasita, Paulino, Pedro Quinqueyang 9 Days, Pepito, Petronila, Plaridel, Ponciano, Primitivo, Randy, Remedios, Remy, Reina, Reynold, Gertrudo, Martin, Norma, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Yabetala naman po karing panalangin tamo, karing kapatad tamong magsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Mr. Mark Vincent Cruz, Amanok Nangan, Barrio Bulawon, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Camille Pare, Amanok Nangan, Baliti, City of San Fernando, Pampanga, makatakdang kasal king September 12, 2020, ang maganap king Virgen de los Remedios Parish, Baliti, City of San Fernando, Pampanga. Antimurin, Miss Ashley De Leon, Amanok Nangan, Bulawon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Miriam Dizon, Amanok Nangan, San Jose Malino, Mexico, Pampanga, makatakdang kasal king September 29, 2020, ang maganap king Virgen de los Remedios Parish, City of San Fernando, Pampanga. Nung ninuman po kaya katamo yung ating balong nanumang bage, o pamikatago na malyaring maging sumbagal king kasaldaring mesambitla, sukat tamo po nga gadi pabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. At syuta na po ngeni king kadwang Domingo ning karaniwan na panahon. Antimong meto nga familia, makyabe tamo king dalit na pamuklat.
purihan niya pasalamatan, ingginuwa at syubo sa King lagyo ning ipampo ning anak kampo ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang sa Kristo, ing lugbod ning Dios sa ting sala ning banal na Espiritu, manatiliya kay kayungan. At keka antimurin. Pakamalan kong kapatad, makatipon tamo king dulang ning ginuban pagmasosyan niting banal na Eucharistia, king kadwan pulot adwanang Domingo ning karaniwan a panahon. King Ebanghelyo damdaman tayo Simon, tumutulya, king pekamisyon na ning Ginu. Pero yung Ginu, tututuya king kayang misyon, hanggang makanano kasakit, kabayat at kagulo. Huling balo na king katataulian, ipaligayan niya. Batangan po maging karapat dapat, susyan tala pamot panyawad kapatawaran, ding sablatang kasalanan. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliw ang kakulangan. Uli nito, ipaniga po ko kang Santa Mariang Kapilan mong Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamot, king pangapatawa, daring kasalanan tamo'y dala na katangan sana, king Bie Alananga. Amen.
Manalangin tamo. O Ginong Dios, ning upaya at sikanan alang maya payal salang king kaburian mo, at pawang ating ulagay sablang manibatan karing gamat mo. Itanam mo karing pusumi ing kapagnasan mo niya tulake ka, at katmuan mo ring kaisipan mi king pamangilala king lugod mo, baning balang pamisip, sumulong king kabyasnan, ating balang pamagmalasakit mi, kumatmuya king kekang kapayapan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Mayamuyot ko keka o Ginoo, at kaburian ko naman impangayamuyot ko keka. Mas masikan ka kanako, inya mes sawal ko sikanan keka. Metong kungening pikalyan daw patitingapon, at pitaru-taru ning balang metong. Balang ukdong magsalita ko, kailangan kong kulisak at nga kong kukulisak. Katampalasanan at kasiran ing karampatan. Uling ingamano ning Ginoo, alang pepasari kanako, nune kamuran, kalibakan, king kekaba ning balang aldo. Maralas ko nga sabi, kune isipan ning Ginoo, kune banggitan man ing kayang lagyo. Dapot, bala mo at tinwaring aping mikakaluko busan ning puso ko. Antiwaring mikakaluko, karing busbus kong butol. Matitikal kong mamigil kanita, kuneyag pigilan. Ingamano ning Ginoo, Salamat king Dios. dalit apakibat. Mauya kaya kayong kaladwa ko, o Ginoong kakong Diyos. Mauya kaing kaladwa ko, o Ginong kakong Diyos. O Diyos, ikayong kakong Diyos, tunera kang pagdulapan, ing mabilog kong pangatao, mauya ka. Ing kaladwa ko, pag nasana ka. Mengari kong melangi at mengabtak agabun, mau ka. Mauya kaing kaladwa ko, o Ginong kakong Diyos. Paintulot mo ingakit da ka, king banal mong santuaryo. Pakit mo kako, kaligayan mo't kayo pa yan. Ing lugod mo nga lang kupas, mayap yang palak kening biyeko. Inya pupurian da ka. Mauya kaing kaladwa ko, o Ginong kakong Diyos. Pasalamatan da ka ke kabaning biyeko, at manalangin ko keka. Ing kaladwa ko kumabsiya, antimong anting piyesta, dalitanda ka, karing mga sayang kanta, ning kapurian. Mauya kaing kaladwa ko, o Ginong kakong Diyos. Uling parati mo kong sewpan, king lulong ding pakpak mo, karin masaya dalit ko, keka, bisang kawani, uling liligtas dako, ringgamat mo. Mauya kaing kaladwa ko, o Ginong kakong Diyos. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad ko, king ulining maragul ng lunos ning Diyos kaya katamo. Ipakisabi kong mayap kaya kayo. Sambanye king kapamilataning pamidaon nyo karing kaya kayong katawan. Anting mabye at banalain. Tune babye tula king Diyos. Iti ing tune kapanyamban asukat yung idawon kayo. Kayo makyapos king lakad ning yatong iti. Nune ibayuyu ing kaya kayong panugali king kapamilataning pamagbayuyu isip. Kaniti watuklasan ing kaburyaning Diyos at akilalayo nung isano ing mayap at ing katanggap-tanggap kayo
at ing ganap. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Parangalan tayo ing maya pabalita. Katutuan o Ginoo ing amano mo, pabanalan mo kami king katutuan. Ing ginumanatili ake kayo, At keka ang timurin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Manibat na kanita, pepakilala ng Jesus karingkeyang alagad, ing kailangan niyang munta Jerusalem at dumalan dakal a kasakitan, king gamat, ding makatwaning balen, ding pamuntok, ding saserdote, at ding eskriba, at ipapatere. Dapot king katlungaldo, mipasublyan niyang miye. Tikin ng Pedro king meto nga sulok at nga ng tinutol keya. Ginuya na sa paintulot ding Diyos yan. Kapilan man, sukat malyari keka ing makanyan. Inarapan ng Jesus si Pedro at nga na keya, babating ka Satanas, metong kang bisang munye sa gabal kanako. Ing pamisip mo, king Diyos, no neking tao. Kay ba't nanita, sinabi ng Jesus karingkeyang alagad, nung ingninuman bisayang tuki kanako sukat ng isakwiling keyang sarili, pusana ning keyang krus at tukiya kanako. Uliging ninumang bisang sagip king biena, mawalaya keya. Dapot ing ninumang ibating ning biena alang-alang kanako, akit ne. Nanupupin ing apalaning tao nung abandining mabilugayato dapot mawala neman ing biena. Kabud mateya ing tao walayang arapat na numan para abawi na ing biena. Ing anak ning tao datang yakambening kayo payaning ipana at ang tabayanan dering kayang anghel. King panyatang na ablasanane ing balang metong agpang king kayang depat. Pakamalan kong kapatad, ing mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kaya kayungan. Maipayabak po among. At mayapayabak po kareng maka-livestream tamo rin pong manalbeking karelang pibale-bale makyagum kaniting banalamisa. Panwalan nyo po't ali. Mag-exercise na ako. Alam mo sa, ay lile noon maniwala kanini Totoo po, ang yang kutnan nyo lang, ay alano pala. Nandi nga ba katsula po rin ka na akong tropa pips. Den pong kayabe kung mamag-jogging ken. At sabi ra po, kailangan medyo bilisan bagya. O nang uli napin po ning pandemya, talagang makakulong ingega na gana. Potang mag-outfit na ako, jogging pants, sweatshirt, nepo, kay bat face mask, face shield, kabit kaya pa po itang hood,
At kay ba't po tal lumakad na kita, good morning po, nga ko. Hello po, hi po, nga ko. Alang makibat ka na ako. Bakit? Yara ako akikilala. O makanano, makatakap ko gana-gana po. Kaluguran kong kapatad, kailangan kasi, bang kanita talagang tunay kang mipawas. Baluan niyo po, complete gadget ko pa. Ating ko pa pong cellphone at ating ko pong malating speaker at titigtigita. Meditation song, po talalakad ko ken. O nga niyang misa ni nabat dako. Kuya, may DVD ka nga nakanako, ulbalara, magtinda ko karetang speaker ang mga Latine mo. Kaluguran kong kapatad, yan, halos saldoldo, abak maranon, nung wala ko rin marakala schedule, ita lumakad na puken. Medyo pursigidong bagya, nga kupin kayo, mig valedictoria niya kasimparing mataba, kareng test na kem blood, kem na po, ay niyapin kailangan ng gawa nini. O nang misan, after my birthday, may tutudla rin kaputol Kenny. At kay ba't aba kamaranon, apansina na talakad ko. O nang uran-uran po kanta, mamanuran. Nga na, exercise ka tabrads. Ay, wang ako. Aba, nga na, kanyaman kirake-rakene, nga na, albe-albe kang unang hirit, nga na, tsaka pa mauran-uran, nga na, ay, Diyos ko, kanyaman, askad-askad keng kama, nga na. Uwapin yata nga ako yung sarili ko, po. Pero wali, nung talagang tututu ka, harapan me, na ano mo rin sabihan nga na ning kaputol, magpayong ka kanyan. Nga ako. Talaga po, migpayong ko, linakad ko, po. Kabalik ko nga na, tututu ka brads, nga na. Seryoso ka nga na. At didibdiban me, maribdiban, empaka-serious nga na po, tama ICU ka nga na ba naman kako. Kaluguran kong kapatad, nang kay po tang tututu ka, atin na mga liwa, tututol la. Hali, po tang tututu ka, tingaliwa, tututol la. Mas buriratang, mas manyaman, mas komportable, mas safe. Pero nang kay, kailangan mong harapan, ing masakit, ing mabayat, ampoy magulo. Kaya ebanghelyo tamo, ining dimdam tamo, meto nga tututu ay tututol at meto nga tututu. Ing tututol, balutane, Pedro, pero ing ginu, tututuya. Bakit? Nung po may kasimba kayo niyang milabasan na Domingo, bistat manalatang misa, akit tamo na ing ginu, binyeno ring susi kang Pedro. At nang sinabi na, ikaing batu at baboniting batu italakad ke ing kakong iglesia nga na batuya pero ngeni bala mo batuyang sumbagal makasulong ing ginuling tututulane pipigilane o nanging ginu tututuya nga nang sinabi dalan munta ko Jerusalem at karin dumalan kong maragula kasakitan karing makatwaning balen karing eskriba karing miyayaliwang manimuna king kekatamong bansa. Pero, magkasakit ko, pailasa at mipako king krus, king katlungaldo, subli kong miye, nga na. Kaluguran kong kapatad, nga ng Pedro, Galilea tabat, karin wagi tamo, karin migtagumpe tamo, karin sikat tamo, nga na. Wala mo mawari sabihan na safe ta ka rin. Komportable ta na ka rin. Masalese ta na kabilyan ka rin ta na mo. Pero yung ginuwali nga na, kailangan kong munta Jerusalem. Kailangan ko na munta Jerusalem. King Jerusalem nga namuwaring Pedro, King Jerusalem, masakit. King Jerusalem, mabayat. King Jerusalem, magulo. Pero atin niyang pakibat nga pong ginu. Masakit, pero karin katune, manakit nga na. Mabayat, karin katune, niyatsyat nga na. Magulo, pero karin at tsuya, ing apong ginu. O yan ang sasabyanan ng ginu, king kekatang ebanghelyo ngene. Pakamalan kong kapatad, o yan ang hamon na, king balang metong kekatamong ngene. Nang kayo sakitan tamo, nang kayo mga takutan tamo, nang kayo sungati ng tututu, tubutol tana. Bakit? Okay ni tana, mas masalese keni Pero nga na ni nga pong Ginoo, hali. O yan. King masakit nga na,
karing katune manakit. Ketang mabayat miyatsyat ka. You will go beyond your limits nga na. Akit mo ting kapapalang posibilidad. Akit mo ting kapapalang agyong gawan. At ketang magulo karin meneng kay akit ing apong Ginu. Pakamalan kong kapatad, hewarian tining karanasan tamo mo naman keng biye, potang misasakita na ning kay tumutol la o uwapin yata, pero satanas siya yan. Demonyo yung namuyot keka, manukso keka, ay nakasumulong pa. Kaluguran kong kapatad ng lawen, may halimbawa, kaya ng estudyante, potang misasakita na kayong kurso na ng sabyanan, sa na naman nine, i-drop ko niya mo. O kaya kaya sa na naman nine, mag-shift na ako ng aliwang course. Anyapin, bala mo yung si Rizal. Apulo ng Banwakeng College, pa mayayari. O nakrano, shift yang shift na po. May haliwaya kursong kakwanan. Ingbe, talasawa. Liban nening meto nga dalaga. Liban nening meto nga bahintawa, limbawa. At amo lumagay sa tahimik. Pero nang kay magulo. Pero Kenya at Chu, ingapong Ginu. Kaya tana ko sadya. Mapakembarkada, manyaman, bibisyo mo, mapakembarkada, okay mo, happy go lucky, kiwanan mong maglagwa, masaya, ingbiye. Pero wali, kailangan harapan mo ne, ing bagay yan. Yan naman yung panamdaman tamo ngayon pong kasalukuyan na pandemya, yaware. Ka-safe mo kembale, ka-komportable mo kembale. Oneng, frontliner ka. Kailangan mong harapan, ing masakit, ing mabayat, ing magulo. Anyaning kay rugo, biyayatsat la, karindeha kakit ing tunay misyunda, at karindeha kakit malino, ing presensya na ning apong Ginu. Kayo po, lalo na rin kerakla na pengaring at sukening eni, pati kareng krelang pibale-bale. Safe, komportable, masalese, tana mo kembale. Yan yung sasabihan na kikatamo ng gobyerno. Wasana nung pwedeng kentanang bali nung pwede mo, unang kailangan mong manintunan, kailangan mong mga biyayan, makananlareng anak, makananin pamangailangan. Nung sanang gana will be all provided for. Why not? Kentanang bali. Pero ali, dengaliwa, mapilitan larugong lumwal, mapilitan larugong mantun kabiyayan para kareng-karelang pakamalan king biye. O yan nga manwani nga pong Gino. Watutu, masakit ya. Pero kanita katune manakit. Watutu, neng kay mabayat ya. Pero kanita katune mga yatsat at akwa mo ngakit. Nano pala'y ngagyo mo panggawan. Nano la rin posibilidad ang makayarap keka. Watutu, magulo. Lalo na yung kabilyan tamong yan, kaguluan talaga, wari po. Pero neng kay, keng kaguluan na yan. Potang harapan tayo, kanitaya ta kakit malino, ingapong Ginu. Wa, king pamanarap tamo dakal tumutol, pero managumpe ka nung biyasa kang tututu, kambe ning Ginu. Amen. Ipasyag tayo po yung kikatang kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Dios, sigpang mayupayang tuto, lina lang king banuat yato, at king Jesucristo nga nakanang bugtong nga ginuta mo, pengagliging upaya ning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete. King katlong aldo sinubli ang mebye, pepaitas siya banwa, makulukluk wananing Diyos sigpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. adwanta king Ginong Jesus, ing baywana, ing kekatang pamisip, ing pagkaluba na katang tetagan misakwil, king kekatang sarili, at alang takot mamusan king krus, potang kailangan. Ngatangan pong sumabi, Ginu, ika ing bie, at pamanyubling mie. Ginoo, ikaing bie, ating pamanyubling mie.
Potang atin taong pipilit dang patupad ing kaburian dari karingalwa. Ituro mong gumalang karing kalu parang tao o Ginu, at tanggap king ding alwa malayalat makabukod. Inya ngaming manalangin. Ginoo, ikaing biye at pamanyubling biye. Potang atin taong bisang munyeking karelang sarili, paganakamu karela o Ginu, ing tinggap da ing sabla ibat keka, inya ngaming manalangin. Ginoo, ikaing biye at pamanyubling biye. Potang atin taong magnasang dagul ing panakitanda, ituro mula o Ginu, ing dagdaganda ing sasawap da, inya ngaming manalangin. Ginoo, ikaing biye at pamanyubling biye. Potang ating taong mimisip king ing sabla malyaring saliwan, ituro mula o Ginu, king ing biye malyaring masali, inya ngaming manalangin. Ginoo, ikaing biye at pamanyubling biye. Potang atin taong mamatul karing aliwa, agpangking pibanjanda, ituro mo karela o Ginu, ing atulan mula, agpangking karelang pamibiyebye, anya ngaming manalangin. Ginoo, ikaing biye at pamanyubling biye. Potang atin taong mamawad kaya kang gawan mo ing kaburianda, ituro mula karela o Ginu, ing pagdalapandapa ing kaburian ningig pa, inya ngaming manalangin. Ginoo, ikaing biye at pamanyubling biye. Tanggapan nasana ning Diyos ing kaya katang kapasalamatan, at yulinos ing karyaryan ng maligaya ring kapatantang miyang unabye, ipanalangin taking Ginu. Ginoo, ikaing biye at pamanyubling biye. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, binating mo yung biye mo, baniligtas mo kami, baywan mo yung dala ning kekeng pamisip, banding pamalak mi, tukyanda ing dalan ning Diyos, at eke maging sumbagal, king kekang tangka. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo, kapatad, bandating kakatamong daon, matanggap la arapaning Diyos, sipang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo.
O ginuman ano na sa ng iting banal adaon iatad na kami ing kekang kasaplalan at gampanan karing pusuming pangako ng kaligtasan. Ipagkalubyo sana itiking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kayo, At kekaan timurin, yat nayo ren pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Dios king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Pauli ng lugod na king palpi kasalang tao, biyabaning kayang sarili ban bibayit king metong a birhen. King pamaylasa na king krus, kinamos na kami king alang kapupusa na kamatayan. At king pamadyubli ng mebye, pigkaluba na kaming bie alanangga. Ulinita kambering sablang koro, ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami king alang tuknang dang pamamye kapurian keka, inyang amingan pupuri. Tunay kapin banalo ginusibol na kaning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi pabanalan mo sare tingain kingambun ning kekang espiritu ban para kami maging katawan at daya nala ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan niya't manyaman king lubnang tinggap ing pamaylasa kinuhaning tinape at kabang pasalamata na ka piraso ne at binyene karing kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, hamidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batdang minapon kinwaning kalis at kabang pasalamata na kang pasibayo binyene karing kayang alagad nga na kuwanan niya iti ikongan at minum ko kaniti iti ing kalis ning kanakong daya ning bayo talananggang tipan amibubu para kekayo at para karing dakal para king kapatawaran ding kasalanan daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan.
Cristo meteka, Cristo sinubli kang mebye, Cristo datang kang pasibayu, king kawakasaning panahon. Cristo meteka, Cristo sinubli kang mebye, Cristo datang kang pasibayu, king kawakasaning panahon. Ini ang ening gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miye daraon miya keka o Ginoo ing tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo ban sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o Ginoo ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato bari ganap me king lugod. Muna kambening ke kaming Papay Francisco, Florentino ing ke king Orsobispo, Pasiano ing Obispo Emerito, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad bing metudtud na kambening kapanayan king pangasubling miet, ding sablang meyango na biye amenalig king ke kang pakalulu. Tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mumi, pakaluluan mo kamingan. Ban maging karapat dapat kaming maging karake king bielananga, kambening nuwa na Virgen Maria induling Dios, kambenang San Jose mal ng esposo, ring nuwa na apostoles at ding sablang santo sa may matula ke kaking kekabaning panahon. Layon puryan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena at kaya, o Diyos, sipang mayupayang tutu kagum ning Espiritu Santo, kaya king sablang dangalan at ligaya, manggaman king alananga. Anting meto nga familia maustamo, king malugod tangi pa, karingamanong tiro ning Ginoo. Keti sulit anti banwa, ingka kanan mi king Aldo, ibiebu ke kami king Aldo ngeni, ati patawad mo ke kami, ding salami ke ka, antimoing pamamatawad mi, karing mi kasalake kami. Ate mo ke ipaisaul, king tukso nunay kabusking marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi ban king saup, ning kekang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at mipamingwa king sablang kaligaligan. Kabang paninayan miyang nuwan na paninasan at panyatang ng Yesu Kristong
ke kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanangga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin ke kang apostoles, at ngayon isasabihan mo ke kami, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiya ko ke kayo. Emo sana babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan ming kasalpantayanan, ing ke kang iglesia, tagpangking ke kang kaburian, mayapan mo'y may kakapayapan at pamisan metong iya, ikang mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning ginuman at tili sa kapilanman ke kayo. At keka antimurin. Bakit tapoy mi kakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po ke kongan. Niyo'y kordero ning Dios, niyo'y milalako king kasalanan ning yaton, wala ring mayaus king dulang ning kordero. Ginoo, e kung matampang tanggap keka, dapat ikasimiya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasan ng gakibiela natin. Amen. Ikatawa ng Kristo. Amen.
Para po ka rin kapatad mi nga tsuka rin karelang pibale-bale, ay may katanggap king banal a komunyon. Abayan niyo ko pong manalangin, king dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinhandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubos sa ning sarili ko keka. Emo sana paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Amen. Siklaud tapo. Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo laring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit kambening beluan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang at syuking pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo, king kametong aning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling ang klesmikeka king kakulangan mi, nunebag kus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Panalangin king induning kapaldanan. O indong Maria, panekang saslag king daralanan mi, antimong metong awaganing kaligtasan ang pong kapanayan. Ipanibala mi laring sarili mi keko. O kabulasan ding masakit, aking krus me kirake king kasakitan ng Jesus, papanatilyan mong matatag ing kasalpantayanan mi. Ika, Virhen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi, at apipiho mi ing ibiya mo iti. Ban kanita, antimo ka rin king kana ning Galilea, makapagbalik kami king tula, at magfiesta kay batniting kapag subukan. Saupan mo kami o induning tula, ing manusik king kaburyaning igpa, at gawan mi nga manuanang Jesus kaya kami, aminako king sarili na king kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi. Banadala na kami king kapamilataning krus, king tulaning pangasubling miya. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Ginubabayo mo kami king kekang altar kapamilataning tinape ning biye, mananunasan ng iting pamagangan, pasik na nga na kami king lugod, at sopa na kaming sumuyo keka king balang metong at metong. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Hapansinan niyo po siguro at na laring malalarawan ni Santo Cristo del Perdon ating Virgen de los Remedios, pablasang ngeningal do nga iti, ti pane po'y novena. Po tayo pong gat panapon ng kakatamong novena, Mass, para kaya yung first day na. Pakipamalita tanya mo po, uling magnovena Mass yung Virgen,
Itang misang alas 4, po itang misang alas 6, pisan metong tanyamo. Alas 5 ne po ninggat panapon. Ulitan ke, metong nyamo yung misa keng ngayon Domingo, ang po ken tutuking Domingo, alas 5 na nemo ninggat panapon para king novena ning Virgen de los Remedios. Aldoldo mo rin po, may kamisa na, huli na po ning katamong novena, alas 5:30 neman. Pero alas 5 ya po magmula ing rosaryo at kay batuki yung novena, 5:30 ya po yung misa. Sana po makapakiyagong tamo hanggang kemo pong katamong live stream. E kumubalo, nung makwayeng novena. O mag-live stream ta, paano yung makwayeng novena? Makwaya po kano sa 5 o'clock, mag-umpisa po yung live stream, hanggang na po kayong misa. At kabalo mo po na marakal salamat, karen pong may malasakit keng parokya, lalo na niyang misaraya niyang Sunday, ang poreng may nalangin, dakal salamat kay kayo. So, ini po, pabalita mo na safe na yung kay katampis naman, may katadwaya po, may disinfect. Mumuna po kay barangay, kadwa, kay pong kay katamong Kapitolyo. At kay bat po, itang beli taming minister, was tested negative kaya pong kayang swab test. Dakal salamat. Dakal salamat po, ay palakpak takan no. Sana po kayang tabera kayo keng daratang novena masses, karen pong kaya kumpi bale-bale, agkatanda ko po kanyan, para karen kaya katamong novena. Ting media group tamo po, pasalamatan tamo na ini gawan ding available karen pi bale-bale. So, dagdagan miya mo po dati nung masakit ka, tingkang panamdaman, malagnat, sisipon, manguko, nakapasisimba. Pero ngayon po yung dagdag yapin ini. Nung ating kong katubali, malagnat, masakit o manguko, po, ang yangi kayo po, ang yangi na kayo pa mo, sisimba. Let us keep ourselves safe, pati na po yung pisamban, papanatilyan tayo pong ligtas. Tugadal tandaan tamo, suspended ya pa rin po ing Sunday obligation. Yung katamang kalugod-lugod ay Arsobispo, kagalang-galang Florentino Lavaria, sinuspendi nepa. So, sunga kasinim ban Domingo, inaburin sabihan, ni kasala ka. Aliya po. Alayo pa mo po ita suspended ya pa ita hanggang sabihan na po ng Arsobispo. Pero ulita mo sa nesisimba, siyempre, buri mo, makasimba ka pa mo rin. Dakal pong salamat kayong suporta. Yung ginumanatili kay kayo, At kay kaante mo rin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan bearing kay kong familia, kilagyo ng ipam, po ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw na umetana, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Payapayabak po'y kantataya po yung himno ofisyal, abe-abe. Itangan po, o induming Virgen kekeng patulunan, ikang minyetula ampon kapayapan, king induming balen kekeng lalawigan, huling kalimbon mo karing sablang dalan, ding baryos at purok karing kabalenan, agad menatiliing katahimikan. Ding sablang pisamba ng ponding bisitas, ake kang delawan, o Virgen amaslag, ding hanggang memalen pigdalamong lamak, metulalang dakal ke kapasalamat, kasalpantayanan, miunlad, milablab, ing pamikalugod, agad milaganap. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yaus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibyemuing kekang lunus,
panalangin mo ke King Dios. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yaus. Iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok. Ibyemuing ke kang lunus, panalangin mo ke King Dios. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. payapayabak po kay kayungan. Loklok tapa mo.